Comunidade afetada pelo projeto alargamento estrada e Kuluhun no Becora, hahu sob uma no fatem negócio. Loron sanulu fulang ne comunidade suku Kuluhun Becora no Camea nebe afetado husi projeto alargamento estrada e fating ne halona diálogo ho governo podirona comunidade ni Hanoin antes implementa projeto alargamento estrada husi area Kuluhun to fatwahi iha diálogo ne governo decide fo tempo fulang ida ba comunidade afetado sira ho disoburasik sirne uma no fating negócio nune ia terça semana ne comunidade Kuluhun no Becora balung hahu sobuana sirne uma no fating negócio ho di fo fating ma governo atau halo desenvolvimento akar pelakoi anesan sida daun hitam masakar desenvolvement ini tinggal dia tidak mungkin nasau ini atau saya balik ansanya kan labelnya karena buat tidak desenvolvement ini akar lakoi kita tinggal pera kita sida daun tinggal pera apotek ini ansa loke memang aku bukan lu rumah be anesan ai sudah masuk governo tambah ai muruk nene lah anesan be itafaan sembako ya dal-dalan sidan penasa tambah bele kalam moso tambah wat mora satu matiano akar kai muruk no tinggal bukan. Agora mau decide tu bloque tangan demi cari sai. Jadi governo bloque ansa sobu idane ami se fotan espaço nena ami belu utiliza fatine itu anene belu usa tama. Ne fatine mo ansa usa durante nene aula asan so usa be ilegal au ansa ne au selo arrendamento ba estado. Isto nene selo arrendamento estado. Nebe governo akar sobu ami tem que cooperar. Nebe como ni cooperar kan mencuri ni tu ini masih ikut sama merona dia netting base moruni então kami subuh kira nana para saya iya tan fatin espaço ni saya ambil ujar kami nak fatin nama governo la house dia nak bel saya ambil lah masih local for itu espaço para bel local dalan tamane kami subuh base apa fatin ebe maksira tahu itu ini pona barak ni kami sasang tu ni kami hadiah rasi kona maki mai tahu subuh ni kami sasang barak los ni kami hadiah rasi detu na. Ministro Obras Públicas Samuel Marsal foi agradecimento ba comunidade tama coopera ho governo ho di hadiah cidade dili. Agradece barak aurona kata itane comunidade sira a parte becoranian mos sira barak liu ma concorda. Sira mosa cara contribui para tu fo hadi sobo sira neuma sira nemoro baru cara entrega sira rai para estado bele hori halo desenvolvimento ne honra botide ao respeito teve povo sira ne Hanoi sira ne contribuição ba desenvolvimento de rede na nação ne ia fatin balo makita sobo povo balo sira compreende sira tanis para sira Hanoi dan sira sai hanesan vítima mas laos irane ia balo compreende sira ohin sira bersinti sira sai hanesan vítima ohin loron sira bertanis dalam rumah balo fuamoras mas hau fiar kata kita hutu hare sira kondisão ita mas triste ita mas annoying mai be au fiar kata kita hotu hadom itenerai ita hotu hakarak itena saune laboin. Tur observação GMN e a quarta semana ne comunidade Kuluhun no Becora nebe afetado husi projeto alargamento estrada ne maioria sedak sobu sirne material construção anesan kaleng besi no seluktan Abraham Amaral GMN.